Komisi Benta ban rakhi ke International Women's Day lani ke sngi bakarpang jong Kynthei ha satlak ka Perthei ke Central Reserve Police Force ha ka pratrik uleber araja ROR kala pelong da ka program kerpang ha ka Shnong Khongthong jong ke East Khasi Hills District. Hagani ke sngi la IT shiki Kynthei ye ki Khynnah ki jaka sajan ki tang na ka benta ban pelang bat kumjuru la IT ya ka pak kabalatei na ka benta ki Khynnah. Walok Bhattacharjee, Commandant of Central Police Force 67 Battalion, habai jengkran hakani kesngi, ulokhat iki samla jong ke Jela Meghalaya, ban penrung yeladi hapo ke CRPF, kabalong ke Jimentoy na kabenta ki Riulom. Menjap ke jeng kemen kira bergerak warna sibun program ke Jimentoy jong Shnong. Neseo ban bu baik ke jeng kerku, ban bu boleh dan lengkap ke CRPF. Kat next scheme ke wan ai mengenak ke ban pendon kam kan next scheme ke ai bela ban pendon kam hok inflasi kam jangan kerpa bagi CRP bagi sepa ban rak ci sibun di minta jong minta Shnong jong aslemba nak mensuang sabe semua minta ayok ni perasa ada kebenaran ni jenis Shnong Khongthong yang dah kalai kalip cincang dan bukan Jingiarap ni tak kalai kalip ayok kulit